nasabambana naNkulunkulu sithola Jakobe kuGenesis chapter 32. Sithola Jakobe umuntu lekanempumelelo lekanemcebo lekanako konke to show ukuthi kuphumelela kusiso sibusiso. Uthi unayo yonke impumelelo thina sicabanga ukuthi umuntu ubusisekile nakanayo angithi. Uthi Jakobe lithi lendvodza manje lebe ibambane naye. Hayi man salungiyekela. Uthi Jakobe angikwadi ukuyekela. Ngakangibusisi. Hawu Jakobe. Angikwadi ukuyekela ungakangibusisi. Kani ukhuluma ngani Jakobe? Ngoba imfuyo unayo iphinza phinziwe. Umndeni unawo. Konke unako. Unetisebenzi inqumbi. Mara nang Jakobe ukhalela sibusiso. Hey,